Kama ni vita, ushindwe. Hata kama ni maradhi, si upone, hata uangamie. Kama ni kufilisika, yani kama ni kuporomoka kiuchumi, ungetamani uporomoke kabisa, uishiwe kabisa. Ni biashara, ni chochote unachohusika nacho, aone kwamba kinaharibika, kinapotea. Ndio mioyo ya wanadamu walio wengi, kutakiana mabaya. Lakini Mungu yanatutakia mema, kustawi, kupiga hatua, kuwa salama, kuongezeka. Huo mpango wa Mungu, kutuvusha mahali pagumu tunakopita, magumu yako. Lakini pamoja na Bwana tunapanda milima, tunashuka mabonde, tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye anayetutia nguvu. Yeye Mungu anatutia nguvu, anatutia nguvu. Kwa tukae kwake, tumuamini sana, maana kibali kina nguvu isiyo ya kawaida.